mai le whaafonga le uso a whape koka mai ke manga o e koe sui lau Siitiaga ia e le suia o ngā o le Afioga a pake le kovia o le leanga o kovia ngā misi a wau fiwe e suer ke le fongi ngā ka o mai pake le kia e le maua ia e whake ia ngai pake le lang Siitiaga pake le a e koka mai ia e ngofo a ka koua le auso e mwhainga ko sokule i afu ko so mai ma le whaaloalo o ale paka ku mau pea le Yesu le whaola pa tele Lampetus pa tele Gabriel mo le lua kausanga le wasai ngele la ko kong kalake whale ku ainga e umai a te sema lua o lua ongo o ngā koe whaile o sesi kong kalake fau e si ki ai i sesi makanga luenga fau o ale paka e whala ko makanga luenga ia ana nga whaile misa ngafi o ila sa kasia mai maue pe ang kasia o pia tamapule pe pa tele Mikaele matawha whaife au lango pa tele Luisa Nele o ia foina te tausia mapu i whangalele whaapea ma tamaitai sai vailoa o le chaplaincy la ngā ia mapu i whangalele ma vailoa i tamaitai sa matua pa tele Iose ale whaife au lango e full time chaplaincy i le mauta ngase mo tōtua o ngā winga o pia wa me i mai le lua ka luaile kele o le chaplaincy wa ko luaile a Ositualaga po le auso. Whangaloa tu mau pea pa tele ike nā sio vai fale si kia kausanga fau pa kele leang kausanga mai mo sanga Siitiaga wa whaisinga mau ko e ngase ia sa aver whamangianga e koe kasi ko a siki ai o whale wha e tu mau pea pa tele parta sala e leota ia e lo pose li lo farfala o kalsanga mai e makanga luenga e mei e se ia fale a puna malufi ia o le kali le fai aso le li ia ku mai pe i kalange se o se aso laku whapa ia pe ku fo ia pa kele parka sala e whapa ia al makanga luenga fo farfa fale ula ko asui o le la ko sa wai pa tele mawola le lua a o Siitiaga le according to mawola le umi le awaa le wa eti le awaa le sanctuario o pa tele sanele tu la epole pule pa tele pentito po o PJ tala faoti le faife au lango le fanga o pa tele Riki Penat le pule o matanga luenga le wa fai me alo fai ave ia le wa ve se pe le fai pui anga kele le fa mai pa kele ma fai anga nga kamo ele fanga anga fai pui le la ave lo fai pui ia le au sole mai ia anga pa kele le enga ma pa kele Cherry. Le pea ku mau pele kausinga o makanga luenga la pea ko amua ba yusu mutula ele lawa ate yai kula ele i lalo le au uso o le malisi taita ia e pa tele Iosefo Vili lango ai ofa Mikaele pa tolo leo muenga fafo imtanga luenga leo muenga leo umonga ufolofola kasi lavar kama pule pa kele la faile ke vanga sau mai oi sa kapuala e kau fale asi e ku mau makanga luenga e fa ai lango ele fe au silinga sao ai kongol kako sao fa inga pa kele Justin Paulo loko fanga ku mau pea pa kele Danielu mo le tausanga e tasi pe lua o ne Siitiaga ia lo tuanu tu mau pele Afioga ia pa tele kolio kele kolio i lo tuanu o ngala kwa uma faulo nga maoka se
ki pakele kai me enjoy ele mau ka fou. Number 12, o malie makangaluenga malie, male makangaluenga afenga matuanai. Lela kausia pakele cherry se alau, ma ia makangaluenga ia lua ai lala ia fenga. Ia ma ko lua ai male enga kausinga o falpuipui, ia sa momua, male Our Lady of Perpetual Help. Malolo lei kausanga muri lua lima ia patele Manuele Vito o Siitiaga ia le lua ongo. Malo tau faleu manono sa lua manono muri fanua sa tui malufi lufi. Patele e te wati vui lapa. Tama pule foule o matanga luenga le malo tau. Persu lima palisi maungo vaya malalo vaya o tamapule patele Andrew Meisake ai patele lango ai poni fasio ulungia falakalaka ai ia poni o makokua wala failanga dialysis ku mau pele a uso falfangi sa fata masiumu mo kausanga muri lua lima e si kia umana ko lua lea e le lua ongo la fionga ya patele losi tamapule ma le uso ya patele Filipo o le Ositualaga lango tu mau fo isale moa le to aingo missionale o Sacred Heart missionary of the Sacred Heart patele pule o tamati sefo lango patele Bonaventura. Samatau si ufanga falatai o le vaaya patele Marcus Hazelman mo le taiminei au faatali eilanga visa mo Parramatta Australia suluivo sinamonga mo tai mo fou o le la sengi ngai a te sema le al kaimnei o le fionga ya patele paserio te vanga le pule o le matanga luenga sinamonga ma pule mo fou o ngalai fata otolia ia pa televisio murianga au pa tele atonio lela ia la lava le apule pe i mo tai si usenga o le tama pule o si usenga pa tele spa ma o si usenga e nofo fatasi ma pa tele le enga o ke le manga o fai se fale o ukai i ale sa ma sa sifo ma le au pungi ngofo ko o lua pea i ale pule o si usenga ma le pule o le fale kolu i uka i ale sa pa kele le enga fale tolu le enga le la ava i ale makanga luenga nga i uka i ale sa ku mau pele uso ya patele yone ono i o solo salelesi mafusi salua fata tu mau foi patele ma i vailele le tongo lauri i le tamapule o le matanga luenga lea o mak le fa kalilanga visa for medical check in New Zealand a fio mak o le iai ia pa kele moe ma pa kele aka ko feife au lango le e mfain kausia o vai kele uta manu u fou po vai kele fou le wa ave umele misongale o fakukua wo kango ave esen misongale o fakukua mamalie ai kausilo e la ko vai kele uka vai kele fou po no fou po vai usu uka oi po fale ula uka ia leta ma pula e patele Peniamina ma patele Tuli Paulo lango patele Takles ma patele Etuale ia ai kuule se ngingon kong kalake a te sema pe a fo mele lato vice provincio patele sefo timu sainge lor sarsio ia te sema sainge lo kong kalake a ale misonga lor fakukua vai vase kama pule o tie ia
ma full time whaia o ngai luanga luenga te o le full time whaia o ngai momoa so soange a pātele pesa ia mama aile makanga luenga lea mawala e ku mau pea pākele e pati mo lesi lua kausanga lea i ukai mongike ma le makanga luenga fou i wawala ia ele suia luongo mo Philosophical College ka ko kalo ole suafa o pākele pesa por whaakongo le aonga o laiko kongo le whiriwhiringa lau koe alu le sakena o le kamapule o PRS por se mngalio ia a sau ai manguia ia e koe ngofo foi ka ko masu e se pule o le aunque lo sia pat o le kaiming e le imomo mese resort o le se mngalio mo tele se la fai o fale alupo pa tele a meto lungia o lano pa tele to via lui pa lauli tu mau pe pa tele usta si o poasa sa fotu tu mau pe pa tele pe telo une sa fotu la fai pa tele siolo sua ma fa taitale ia na pepa e alui fai masui a kākoi au le ei sala ilua me i mai pātele paulo i mai fala alupo e alu sala ilua o la ema ngaia pākele o i fala alupo ngai lo mai paulo ka fala alupo leo pe masangi ka korongunga me i mai lo ngaia sala ilua ngai afaka ka ngake masangi ai ku mau pele si o sale longa pe o ngau whaiako pa tele pe telo vito pau lango sinapati ma pida tu o le eva ai ngai e pe kelo ia sa fokula fai ia o le kelo lo uma wale la Afioga pa kele siolo i le asala sa ngai o ku mau pea ia pākelo mika au waa, sorry pākele mika, o le a e kausia makanga luanga e lua o samala e ulu, whaapea maunga masawhai. Ia wa o aso la sa kasi al pākele. Ia whaamanu lua kua ukango kas peifo i o ngā ve ese riki ma vai moso, a ve ese lui ma kula ele, ia o loke ngā lue ai ia ve ese e combine fale ula ma se si meo ke lo fifi el kasi al pa ke le kasi fatsa benga nga run out al faingol si kiang u mau pela wa fionga pa ke le matin i o isa ka o moles ka usanga le kas ia toke lau misio sui ruis pa tele Josefo poai ia moleliso la ko chaplaincies po patele Jose le mota ngasem to tu patele Luisanele mapu fangalele mtamai tai sai vailoa patele le enga Our Lady of Perpetual Help matanu Malala Prison Cherry Sialau Our Lady of Perpetual Help matanu Malala o patele Marcelino Rafaele o la leanganga ma le Word Apostolate of Fatima o nga mawele o authorized short term leave mo medico o patele Anthony Mataia le whakalinga pepa e alua e for medico i fafo e kaliu mai loa mawalang ngaluenga wale kelo temporary move le ai peo samakau masafo kula fai a fio pa kele ia o le ia ka ko fai fe au e kavanga pa tele Anthony pa kele langa pa kele maselingo ia fai ele nei fasi silanga o medical leave la var kaiminga makwa i urgent na vo Mikaele la faele mangkual ka ko usole i kalosanga ma pātele langa.
Nai loe Mother Teresa le tū langa whaapitoa o le tātou tina paia. I leo langa o si tāu langa uma. Mai e whaasoa atua i loa le nei te talo mo o si tāu langa. E ole atua i le tina paia, e pui pui i lantou i se whainga whaapitoa. E lantou te tau si ai lo lantou whaamaoni i o lantou to whinga. Mariae, le tinao Yesu, lafo atu ia o lo ofu tala loa o le mama, i lunga o mantou o si taulanga, pui pui i lantou, tai ia i lantou, matuu i lantou i lo finangalo, ia fai oe matina ia te i lantou, ai maise lava i taimi o vai vainga ma le mauto tasi. Alofa atu ia te i lantou, ma fatu mau i lantou o mea tō tino o Yesu. E whaapei o Yesu, o i lantou o walo, o lea, ia tausia i lantou i lou finangalo mama ma le tau poupea. Ia whaatu muina o lantou mawhauwhau ia Yesu, ma whaamau Yesu i o lantou lau ngutu. Ina ia lantou uofo atu o ia i tangata angasala, ma i lantou te mafuta. Mariae, le tina o Yesu, ia avea oe ma o lantou tina. Alofa ia te i lantou, ma amatu ia te i lantou le oli oli. Ia tausi whaapitoa i osi taulanga ngase, ma e talioti. Whaapea i lantou ua whaoso soina tele. Ia manatua le whaatinonga o lantou o langa. Mai il talavou. E o atu ina ua mātutua. Lo lantou o langa atoa na tautua ai matuu ina atu atoa ia Yesu. Mariae. Whaamanui atu ia te i lantou. Matuu ina atu se no foanga whaapitoa mo i lantou i lou finangalo. Tu atu ia te i lantou se vaenga o lou finangalo. E sili le mātango fie, le mama, e au noa ma le angasala. E tumu i le alofa ma le lonto maua lalo. Ina ia ola i foi i lantou whaapei o keriso. Maria pele inae, whaalonto maua lalo ia te i lantou whaapei o oe, mapa ia whaapei o Yesu. Amen.